Poštovane kolegice i kolege, dobrodošli na novu online tribinu Društva hrvatskih književnika. Moram reći da od 3. mjeseca polako krećemo s tribinama uživo u prostorijama DHK, ali ćemo dati svakom autoru na izbor hoće li tribinu uživo ili će tribinu online, s obzirom na još uvijek, nažalost, jaku epidemiološku situaciju. Moja današnja gošća je ugledna književnica Olja Knežević. Olja, dobrodošla u ovaj studio DHK. Jako nam je drago što smo te ugostili. Hvala Lado, bolje vas našla. Da. I s nama je Dunja Sepčić, glumica koja će pročitati isječak novog romana Olje Knežević, reći ću kojeg. Olja, zdravo. Pozdrav svima. Zdravo. Pozdrav. Danas predstavljamo najnoviju knjigu Olje Knežević, Gospođa Black, izdaje Fenacom. To je prerađeno hrvatsko izdanje jer je knjiga bila izašla u Crnoj Gori. I ovo je zaista jako dobra knjiga koja je izazvala dobar odjek kod kritike, a i kod čitatelja. Prije nego što krenem na razgovor, poštovani gledatelji i slušatelji, dopustite da kažem nekoliko riječi o romanu kako biste bolje mogli pratiti intervju. Ovaj sam roman zaista pročitala u dahu, to nije kurtoazija, nego on pripovjedno tako dinamično sklopljen da radnju stalno tjera prema naprijed, razvija je u raznim rukavcima, ali je pripovjedanje mjestimično i poetsko-prozno kako bi se ušlo u psihu glavne junakinje, međutim nema praznog hoda, sve na svom mjestu i zaista moram reći da je jedan jako dobar psihološki roman koji govori o ženi, gospođi Black, a kako je to žena, sad ću ukratko reći. Glavna junakinja inače iz Crne Gore, u vrijeme rata živjela je u Crnoj Gori i tamo je se zaljubila jednog dečka koji je vrlo sumnjiv, nećemo sad otkrivati čitateljima što je radio, i on je poginuo. Navodno je poginuo, ona je ostala trudna s njim. Prije toga je se dogodilo nešto jako ružno, što također nećemo otkrivati. Uglavnom, roditelji su je poslali u Dubrovnik da rodi vanbračno dijete, zaposlila se na recepciji hotela i jednog dana, odnosno jednog ljeta, dolazi gospodin Black na godišnji odmor, zaljubljuje se, ona odlazi u London, postaje gospođa Black, inače je Valentina. Gospođa Black nije sretna u Londonu, a radnja se razvija na dva plana. Jedan je njen život u Londonu koji je vrlo monoton, gotovo maglovit, rekla bih introvertan, a drugi dio je Dreamland, povratak u Crnu Goru i na sve ono što je bilo prije. Dakle, gospođa Black živi sa bankarom koji je iz visokog londonskog društva, koji je njoj potpuno nedostupan, koji je i okrutan i nježan i tako dalje, da opet ne ulazimo previše u likove, a ona s druge strane ima potrebu se dokazati kao žena i naravno razvija kontakte s raznim ljudima i s bratom i tako dalje, i jednog dana se zaljubio jednog umjetnika, nećemo reći što je bilo, naravno Dunja će pročitati taj isječak koji smatram najdramatičnijim dijelom romana. Uglavnom, gospođa Black se sve više gubi, njezin identitet jednostavno se otapa i ona na koncu, pred kraj knjige, odlazi s kćerkom u Crnu Goru. Kćerka je oduševljena tim mentalitetom, ljudi su otvoreni, ulaze u kuću, razgovaraju, žive od danas do sutra, jedan spontani mentalitet sasvim drugačiji od jedne konstrukcije kakva se obično mora graditi u velikim gradovima. Olja, ovaj odličan roman, naravno neću dijeliti, neću stavljati u relacije muške i ženske književnosti jer to ne volim. S obzirom da su i veliki majstori muški ulazili u psihe junakinja Madame Bovary, pa u Anu Karenjinu, znači dobra literatura, jednostavno dobra literatura. Međutim, muški likovi u ovoj knjizi su nedorečeni. To je tvoje naravno pripovjedno osvještenje, jer si htjela takvima prikazati. Mi ne možemo ući u psihu gospodina Blacka, ne znamo zapravo kakav je on, ne možemo ući ni u psihu tog Zika njezinog, koji će se jednog dana ukazati u Londonu, a je li to ukazanje ili istina, čitatelji će saznati. Dakle, muški likovi su ipak nekako skroviti, zatvoreni u sebe, a gospođa Black potpuno sebe daje do kraja dok sebe ne izgubi. Jesi li Olja ipak htjela prikazati, odnosno reći, da je ženska psiha, koja je ovdje prikazana do zadnjega toma, da je ženska psiha ipak drugačija u kriznim situacijama nego li muška? Da, začuđujuće je to da kad se na kraju zbroje likovi i popišu, da ima više muških likova u toj knjizi nego ženskih. Samo je, evo, ona je glavni lik, naslovni, ali ona je nekako nam, što si ti rekla, iza kiše, iza mraka, iza zime, sakrivena, pa se polako otkriva. Ja sam najviše se bila tome posvetila, jer me
ta Vale Black i njen život u Londonu i ta psihologija žene koja iz svoje zemlje mora da bježi, jer je nekako od toga zavisi hoće li preživjeti uopšte psihološki, hoće li potpuno poludjeti ili će ipak uspjeti da nekako nastavi život, zavisi od toga hoće li uspjeti da pobjegne iz sopstvene zemlje. I ona, bježi iz sopstvene zemlje, snalazi se prvo neko srednje rješenje to u Dubrovniku, nailazi gospodin Black, ona odlazi u London, sve se čini da je nekako fino isplanirala, ali nezadovoljna i nesretna. Zbog čega? Zato što nije do kraja nikad odživjela i nije pustila da prirodno umre jedan dio u njoj, ta njena životna ljubav, to sve što je se desilo, nije se time zabavila, nego je odmah bježala u drugi život koji je sebi htjela da smisli i zbog toga nekako to sam htjela najviše to da ispitam, može li se tako živjeti, što je cijena toga. I onda kroz tu prizmu gledam na sve druge likove, pa nisu samo od nje manje dorečeni muški likovi, nego rekla bih i svi drugi. Ona ima te prijateljice koje poslije opet obnavlja druženje s njima u Crnoj Gori, koje drugačije gledaju na život od nje, pa i njena kćerka. Dakle, i drugi ženski likovi drugačije gledaju na život od nje. Ona je naprosto jedna žena u velikoj krizi, jer jedan dio života bio je nekako oduzet, naprosto otrgnut. Tako da, ne znam, nisam imala namjeru da pokažem da muški likovi drugačije reaguju i da žena zapravo drugačije razmišlja i reaguje. Ja sam samo mislila na nju, odnosno ona mi je od svih mojih junakinja nekako najtužnija. Htjela sam stvarno da dam sliku jedne tužne iseljenice koja je izgubila svoj dom, a nije se ni u novom snašla. I nikad joj nije postao domom i ona, ne zna ni, mislim i o ovoj bivšoj zemlji kad razmišlja iz koje je otišla, ne razmišlja ni o njoj kao o domu, nego kao o nečemu što bi kod sebe prekinula, nekoj prošlosti. Ovo novo nije postalo domom, iako je sve uložila ona u to. Tako da je to jedna baš onako nesretna žena u krizi. I ona mi ima specifično za moje sve junakinje način razmišljanja. Ove druge nisu baš kao ona. Da. Ali ona mi je baš zaista najtužnija. Eto. Zato što je najiskrenija, naravno. Ne znam, Milena je mlada, probojna, ona bi sve, ona misli da sve može, još i ta mladost nosi, a i nije dobila to dijete tako mlada. Ova Vale mi je kao, one su škotske ili nordijske bajke s onim ženama fokama, koje kad izađu iz mora postaju žene pa kao nešto plešu, a onda ih ugrabi neki muškarac koji ih sačeka, uzme im kožu foke, sakrije i onda one moraju tako da nedorečeno, znači ostaje im zašto su izgubile tu divljinu i taj život. Jel? Kod Vale je to u pitanju je mladost. Ne zna ni sama zašto je se tako to naglo prekinulo, nije s tim došla do kraja. A ovamo opet nije se mogla, znači kad ne dopustimo nečemu iz prošlosti da umre, ne možemo nešto novo živjeti kako treba. Znači ona je na sredini kao između svjetova, ona mi je baš neka lebdeca. Slažem se i potpuno otvorena prema svemu, sve želi primiti k sebi, a sebe zapravo ne čuva. I onda je se mora naravno desiti nekakva vrhunska kriza i kolaps da bi se ponovo rodila. Da, evo ukratko ću samo Olja reći tvoju biografiju koja će biti objavljena i na webu uz ovaj link koji su naši gledatelji i slušatelji otvorili. Znači, Olja je rođena u Podgorici, maturirala u Kaliforniji, u Beogradu je diplomirala engleski jezik i književnost, u Londonu magistrirala kreativno pisanje, dobila je strane nagrade, objavila je romane Mileva i druge društvene reforme, gospođa Black, knjigu Priča londonske priče s juga,
Pa je tu i roman Katarina Velika i Mala koji je dobio nagradu BBZ-a, kojim se također govori o traumatiziranoj ženi koja se zatvara u bračni kavez i tako dalje. Olja, ti si svjetska putnica očito i samo me zanima, ja sam bila u Londonu i zaista se čini da je to jedan multikulturalan grad, da pruža šansu svima na izgled, međutim ti si eto živjela u Crnoj Gori kao gospođa Black, naravno nemaš njenu sudbinu, došla si u London i kako si se ti osjećala osobno razapeta između svog zavičaja i Londona? Pa 10 godina sam živjela tamo. Prve 3 godine sam se prilagođavala. Mogla sam to sebi dopustiti zato što sam imala 2 male djece, pa evo mora ih je neko odgajati i to sam naravno bila i ja. I ne samo da sam to bila ja, što je kao što je bi normalno bilo, svakoj majci koja ima 2 male djece, nego sam to, Boga mi, bila samo ja. Znači nisam imala svoju nikakvu zajednicu, nekakvu iseljeničku, neke žene s kojima sam bila toliko bliska da sam im mogla jednostavno reći evo sad vama malo ova djeca da ja nešto drugo. Ne, nisam mogla ni da radim ni ništa i onda dosta sam bila odsječena, trebalo je dosta kod sebe da promijenim u svom karakteru, u svojim nostalgijama, u nedostajanjima. Stalno sam i ja, to mi je slično s gospođom Black, imala realnost razasutu na više mjesta, ne znači nisam živjela realnost samo na tom jednom mjestu na kom sam, nego sam stalno imala u glavi nekakvu još obitelj i još nekakvu kuću u kojoj me interesuje što se događa, to je bilo moja Crna Gora i moj dom. Tako da to u prve 3 godine nije bilo lako. A onda odjednom kad je postalo lako, kad sam ja u tom Londonu našla, kad sam uspjela da mu pripadnem, a ne da se samo prilagodim, nego da mu baš pripadnem i našla svoj krug ljudi i sve, onda ne da nije više bilo tužno, nego je bilo veličanstveno. A pošto si ti bila u Londonu, mislim, pretpostavljam da si osjetila to. Da, osjetila. Jer ja sam primijetila da se ženama jako sviđa London i da kad odu iz njega nekako više nisu iste. Stalno im je on na pameti kao neki grad koji ih je tako dobro prihvatio jer su mogle ali ako se kod njih desilo to da shvate da mu mogu slobodno pripadati takve kakve su, onda nekako on nedostaje, ja bih rekla, evo. Da, ja sam bila turistički i naravno da ne mogu sad o Londonu govoriti u par riječi, ali tu je indijska kuhinja, tu je arapska kuhinja, tu je pa Camden Town, pa možete živjeti u Londonu i vrlo skromno, možete živjeti bogato. Znači poslije 4 sata, kad ljudi ne prodaju hranu na Camden Town, onda možete dobiti za 1 funtu ručak. Znači možete živjeti i mah, a možete živjeti naravno i ko bogataš, za razliku od Pariza koji nije baš otvoren tako prema strancima. Oni malo više drže do sebe, mislim u smislu egocentrizma, ali London mi se jako svidio, pogotovo i arhitektonski, ovdje jedna viktorijanska kuća, pa tu udare jednu ogromnu staklenu građevinu, pa tu viktorijansku, pa staklenu građevinu, a u Parizu je sve žuto i tako, sad nije bitno. Uglavnom, da, meni se London jako dopao, pa sam te htjela pitati je li on stvarno otvoren, jer se može... Ima i širinu i arhitektonsku širinu ima malo, rekla bih, rasprostranjeniji od Pariza, sad ne znam da li bi se ljudi složili zbog onih čuvenih osmanizacije Pariza, ali nešto ima jako što daje osjećaj slobode i da je sve moguće. Čak i u zrelim godinama jednoj ženi. Ne samo kad si mlada, kad je svuda se čini da je sve moguće. Nego čak i u zrelim godinama jedne žene čini se, pa ipak ovaj grad daće mi šansu, iako sam prošla 40 ili šta ja znam, sad i 50. Da, to i ja mislim, Olja. Naravno, u njihovo puritansko društvo je jako teško ući. Ja mogu reći da sam kao novinarka intervjuirala mnoge engleske pisce. Bili su tu pisci koji su vrlo naravno otvoreni od kačenja, recimo Julian Barnes, to je bio vrlo neugodan intervju. Taj čovjek tako se istoka mene gledao. Tako je baš no feelings, tako je bio nekako... onako baš prava puritanska klasa, on i Toby Lit. Ali dobro, to su sad moja iskustva. Naravno, ne može se nigdje doći do visoke klase u toj zemlji. Dakle, tako sam doživjela London,
A evo sad bih zamolila Dunju da pročita isječak iz romana gospođe Black. Ukratko ću reći, moram neke stvari otkriti da ljude zaintrigiram da pročitaju ovaj roman. Znači, gospođa Black nakon avanture sa mladim umjetnikom dolazi na njegovu izložbu silom prilika i izložba je podijeljena na 2 kata. Dolje je tinejdžerski mozak, a na katu je Mother. Ona se penje na kat, Dunja izvoli. To je za mene najdramatičniji dio romana. Ja sam se sad odložila. Da, to je klimaks. Da. Izvoli. Hvala. Curo, nemoj ići unutra, govori je Lorin, dok Vale ne istrgne svoju ruku iz njene. Nina je već to napravila i nestala u drugoj prostoriji. Pa nije valjda tako loše. Vale dovikne Lorin u odlasku i vidi kako ova bespomoćno sliježe ramenima. Rijeka ljudi kao da se razmiče pred njom. Ili joj se ta slika javila kasnije, poslije događaja. Ušeće u prostoriju iznad koje piše Mothers i odmah shvati, pogledom obuhvati da je to samo ona. Na svim platnima. Samo ona. Ona je i samo ona. To veliko, raskrećeno, požudno i preplašeno biće, položaj njenog tijela nakon orgazma i pogled još zanesen, a ipak odsutan. Tako je vjerno prikazana na platnima s kojih kao da će sići svakog časa i sama sebi u lice pljunuti zbog gluposti. Probode je njen madež između grudi. Krene rukom prema njemu da ga sakrije. Uzalud. Na svim je slikama taj madež. U obliku poljupca on drži središte, ravnotežu svakog akta. Sidri njenu očitu, izvrsno ulovljenu tenziju u očima, u tijelu. Ta je tenzija njena bit, shvaća Vale. Tenzija između 2 stanja. Ranjiva izloženost i odsutnost. Usamljenost i eksponiranost. Takva je otkada je nečija majka. Bravo, maestro, pomisli gorko. Nisam ni bila svjesna da si me stvarno vidio. Sada zna zašto je Jerome nestao. On je gledao radove dok su nastajali. On ju je večeras odmah prepoznao. Bratova ljubavnica, majka je njegove djevojke. Kao u kakvoj petparačkoj sapunici. Jerome ima integritet, ponos, rekla je Nina. Vale razumije zašto je pobjegao. Nina neće razumjeti da to nema veze s njom. Začuje Ninin suspregnuti krik iza sebe. Ho, dijete moj, misli Vale, prije nego što joj se opasno zavrti u glavi. Netko je uhvati za ramena i govori joj da se odmah okrenu i odu. Idemo odavde, ponavlja taj netko. To je Gidi. Uvijek je to Gidi. U kutu prostorije Vale usprkos vrtoglavici spazi Storma, okružena krugom profesionalnih posjetitelja izložbi, među kojima je odmah pored njega trenutna mu djevojka za otvaranje izložbi. Tako tipično. Cura je veoma mlada, sigurno nije starija od Nine. Naravno, staro pravilo. Nakon starije ljubavnice uvijek slijedi jedna premlada da izbalansira osjetila. Stormova je i visoka, mršava, kose raščupane kao poslije seksa, jake šminke na očima i samo sjajila na blijedim, punim usnama. Ima još neke rase u njoj, nešto orijentalno, indijsko, pakistansko. Sve to tako moderno, zar ne? Tako predvidivo. Djevojčin zaleđeni osmijeh nepovezan je sa zvjerajućim očima. Oči predatorske. Istovremeno čuvarice svog muškarca, da ne postane plijenom, prve ugledaju Vale. Storm je spazi tek kada je djevojka lagano laktom i trzan glave upozori na približavajuću opasnost. Storm je se čak nasmiješi, taj mali gad. Taj gad, bastard, govno, lopov. Izdajice, ona počinje vikati. Sada su je već svi primijetili. I svi znaju da je to ona,
Gola žena sa slike. S prepoznatljivim madežom koji joj vjerojatno i u tom trenu proviruje iz preduboko otkopčane košulje. S orgazmom u pogledu. Predajom do kraja, ranjivošću, možda i mentalnom bolešću. Storm je to dobro odradio, mora se priznati. Ali sada zaslužuje da to njegovo ljigavo oko umjetnika bude barem malo kažnjeno. Neka svi znaju da će kad tad biti iskorišteni, pokradeni. Ništa je to u usporedbi s kaznom koja je nju stigla. Ali gotovo je sada. Ona mu tu pred svima na otvaranju njegove izložbe mora reći da je loš čovjek. Izdajice! I dalje viče. Ne prestaje. Ljigače, tužit ću te. Ti si lopov i diler droge, ti nisi umjetnik. Ti nemaš dušu. Najedanput je blizu njega. Više nitko ne vuče natrag. Ne. Neće mu pljunuti u lice. Uhapsili bi je. Samo je to sprečava. Ti malo govno, kaže mu. Prodaješ kokain djeci. Zašto? Priznaj. Zašto? Ne čak ni zbog novca. Zbog inspiracije. Oštećen si, ljigav, bolestan. Tužit ću te. Hvata ga za nadlaktice i divljački ga trese, probuđenom snagom za koju nije ni znala da je tako dugo spavala u njoj. Netko Stormu iz ruke uzme čašu s pićem, dok ga ona nastavlja tresti i gurati do zida. Nevjerojatno. On se samo smiješi. Iz usta mu ne izlazi ni riječ. Njemu je sve to reklama. Vale zna da bi ga mogla istinski povrijediti kad bi mu sada rekla da zna da ga je majka napustila, da nije umrla, ali neće to reći. Biće on kažnjen kako zaslužuje, jednog dana. Za sada je previše mlad da bi znao da je Slava također lopov i izdajica poput njega, da je iluzija da će proći. Mrzi ga što je tako otporan na sve, na skoro sve, samo zato što je mlad. Kako će ovo preboljeti ona, koja to više nije i koja ne može nakon ispada sebi šmekerski reći nešto kao ha, ludačo, koji si spektakl odradila tamo negdje. Ona ne može više samo izaći u neki klub među ljude, utopiti bijes, razočarenje ili tugu u muzici, drogama, piću, među vršnjacima. Ovo će nju dugo razdirati i ona samo može čekati da vrijeme učini svoje. Nema budale do stare budale, govorili su njeni roditelji dok su bili još mlađi nego ona sada. Iza leđa čuje cviljenje svoje Nine. Mama, mama, govori kćerka i štipa je po ruci. Molim te, mama, to je tako sramno. Ali ja moram, govori Vale iz prekidanog daha. Ja ti moram pokazati kako izgledaju govna i kako s njima. Ne moraš, izgovori Nina prije nego što Vale odjednom izgubi tlo pod nogama. To ju je Gidi podigao da je nosi, tako ludu da je nosi odatle. Gidi koji zbog toga može sada umrijeti. Njegovo je srce preslabo za to, jer treba je nositi 4 kata, pa preko trga do nekog taksija. Vale se povinuje, Vale se umiri. Zbog muža koji je nosi i teško diše, ali ne ispušta je. Vani je spusti na pločnik, nježno, ne gledajući u nju. Umjesto toga, pogledom traži prazan taksi. U taksiju Vale opet ima slom živaca, pripomisli na sve što je tek sada čeka. Guši se, hvata za grlo, pokušava izaći iz taksija dok je još u vožnji. Ne uspijeva. Naravno, auto se srećom automatski zaključa čim putnici naruče vožnju. Srećom po sve, osim po nju, misli ona. Počne gristi svoje nadlanice, da izgrize vene u njima do krvi. Bravo, Dunja, ovo je bila zaista lijepa interpretacija. Jako sam se oživjela u lik. Meni se, Olja, čini, možda je to moj stvarno subjektivni doživljaj, da se ti u ovom romanu pomalo ironizirala te razne performere koji sve pretvaraju umjetnost, koji vrlo brzo planu na umjetničkom nebu, koji
privuku kritičare i medije, čak malo i povodljivost medija da se ironizira, jel sam li u pravu? U pravu si potpuno. Ovako, kad sam počela nju da pišem, ja sam samo imala na umu to kako žene nekad u novoj zemlji žive između svjetova, kako im se može dogoditi da vide nekog za kog su misle da je mrtav, što onda? Imaju onako već krizu identiteta, sad odjednom nešto iz prošlosti, što bi bilo dalje. Nisam imala namjeru da išta o umjetnosti uopšte pišem, istražujem, stavljam i tako da je to prirodno, izgleda da je to stvarno moje mišljenje i ono što primjećujem, a to je da je umjetnost, pisanje, slikanje, ples, muzika postalo sve ono što oni zovu industrijom, ne? I tako kako od kad su počeli umjetnost, sve grane umjetnosti da zovu industrijom, od tad je to postalo tako, mislim, komično da onako marketing se igra s ukusom publike, da oni stvaraju zvijezde i onda iz njih cijede maksimalno da bi ih onako onda sa slašću isto tako uz pomoć medija rušili, jer već čekaju novi ovo. Ko ove ruske plesačice na ledu, klizačice koje sagore već sa 17 godina, jer nove od 14-15 već ono čekaju i hvataju zalet. Tako je sve nekako postalo to, industry, business i mislim s tim se stvarno moramo to ismijavati, eto, koliko možemo, jer drugo sve je izvan naših moći. Potpuno se s tobom slažem, gledala sam razne instalacije gdje ljudi svaki čin pretvaraju u umjetnost, zapravo je praznina u pitanju, ima i sjajnih naravno tu instalacija, ali često je to praznina koju oni pumpaju filozofskim raznim tumačenjima i gledam ljude kako su najmi kao u carevom novom ruhu, znaš ono, car je obučen divno, onda neko kaže car je gol, da car je gol. Tako da sam baš tu se potpuno složila s tvojim mišljenjem, kako to danas svaki čin može biti umjetnost, ako je svaki čin umjetnost, onda umjetnosti više i nema. Sve i onda se svi pridružuju tome, mediji, svi naprosto glupsi, jer samo visoko inteligentni kao u carevom novom ruhu mogu vidjeti to, vrijednost toga. Sve dok neko ne kaže ne, zapravo car je gol, onda krećemo. Evo, Olja, ostalo mi još 5 minuta, nama to brzo prolazi, ali oni koji prate tribinu, njima to duže prolazi. Pa bi te pitala, ti si pohađala dakle, tu školu kreativnog pisanja u Londonu, tamo je u svijetu to bilo daleko prije popularnije nego kod nas. Koliko ti je zaista pomogla ta škola kreativnog pisanja? To je meni moj raj. To je, mislim, bio moj raj. Ja nemam riječi koliko mi je pomogla. Ja sam se ponovo rodila. To je bio jedan od onih potpuno trenutaka u životu u kojima ti se život mijenja. A imamo samo nekoliko takvih trenutaka u životu i onako prepoznamo ih poslije, kažemo to je bio jedan od njih. Nije mi ni malo bitno jesam li ja tamo išta naučila, a mislim da jesam, jer ja na svojim greškama baš dobro učim. Ako mi neko ukaže na greške, ja onako nemam taj ego koji se suprotstavlja i pravda, nego stvarno pogledam i probam naučiti nešto iz grešaka. Tamo su mi baš ukazivali na greške i kad bi nešto bilo nejasno i kad bi probala samo šarmirati čitatelje riječima, onda kad bi osjetili da glumim malo glasom, da sam lijena, da obraćam pažnju na nevažne stvari. Mislim, to su urednici prije nego što mi možemo imati urednike, jer smo nepoznati i tek počinjemo. Jel? Tako da ima jedna dobra izreka, pisanje se može učiti, ali se ne može predavati. Tako da to je to sve, mislim, ukazivanje na greške i učenje iz grešaka. Treba naravno skloniti ego koji misli da je odmah genijalan i da je svijet književnosti samo čekao na nas. Da, od toga ima puno, nažalost. Inače, nekako, sad opet pišem nešto novo i onda sam u toj fazi čudnoj kad shvatam da se treba pisati s poniznošću i za sebe. To je ta faza prije nego što krene objavljivanje knjige i marketing i hvali svoju knjigu i tako sad
zapravo kad se piše, to je taj najljepši zato dio, jer smo ponizni, mislimo da to ništa ne vrijedi, da to nikome ne treba i da samo zapravo ćemo pisati za sebe nešto što možemo trenutno i što moramo, a ovo drugo sve nek ide do. Upravo se slažem i s tobom. Egomanija je najgora bolest, to tako pisca drži u grču, on mora napraviti nešto što drugi neće. Pa nakon Šekspira zapravo mi ne bismo trebali ni pisati, Šekspir je već sve rekao. Tako da to je sve samo jedan komadić u svijetu, mislim, ja se tu isto s tobom slažem, bez ega, upravo to. Ja kad pišem zamislim 3 ljudi, pa ako ih bude više, ja sam sretna. Evo nam se približavamo kraju, možeš još nešto nam za kraj reći što želiš, što ja možda nisam, ima možda 2-3 minute, evo 2,5 minute. Pa evo ovo što pišem sad, još jedna je žena, to želim odmah reći jer me to pitaju često i ja sam na to odgovarala prvo sramešljivo kao jeste da joj što ću ja sad, još jedna žena, a mislim što bi drugo bilo, još jedna je žena, zaintrigiralo me, ušla sam još dublje u godine, u fazu što nakon rastave, kakav je to sad novi život u 50. Je li to mit, je li laž? I shvatila sam, opet pišući još jednu ženu, da je zapravo to najveća avantura, ženski život, a sve ono drugo, ratovi, droga, putovanja, pucnjava, pištolji, tuče, to su sve mnogo manje avanture u odnosu na život žene. Točno, evo nas 3 žene napravile smo ovako dobar intervju, nas 3 božice. I da je bio sad neki muškarac, mislim da nam sve upropastio koncepciju. Baš smo se lijepo složile i Olja, ja ti jako zahvaljujem na ovom vrlo zanimljivom intervju, želim ti puno uspjeha i drago mi je da si uspjela u Zagrebu, nije bilo lako doći u novu sredinu, brzo si se afirmirala, ti čestitam, samo nastavi dalje, tvoj sam fan, moram reći iskreno, mi se sviđa ove tvoje knjige i Dunja, hvala na sjajnom čitanju, vama poštovani gledatelji i slušatelji, hvala na pozornosti, iskreno vam preporučam gospođu Black. Zaista, ovo nije sad marketinški trik, nego stvarno pročitajte gospođu Black Olje Knežević, izdavačke na kom, urednica Jadranka Pintarić, što spominjem stoga što je ovo prerađeno hrvatsko izdanje. Hvala svima, lijepa. Doviđenja. Doviđenja. Hvala najljepša.